abusuafo ya mamu nyina kwa aba ya sama majo aha eye Adom TV ya bra me vim lady efia pokua na enwumre ya ba mo dem ye bo masaso mo ka mu mo fie mu ana se mo phone so a na nye bone ya ba ya nante sie nyina ne se emra ai wo Ghana ane ye pese enya abotre na ya lawyer for ma bia nko mo wom bibi papa bi ye nanso enya wo mo ho abotre na ya po mo chewa na lawyers so se da bi Ghana ha so mo ntena ho ame yensisi Ghana fonti wombeba abeye emoa womo omakotena mu school dem asua womo lo omo na omatwia ho ka anka wo so omo na nka omu didi ho no womo mane nka omo nka omu tim omo de ba bebo Ghana fo esanse ewiase esisie eya sabe kwase ebo eya na nto wada eto nua bi na obi di ye no wadanfo bi wo nipa bi a na obe se he se esisie eya pa nti ye ba ya na nunti na nwumre ya bowra mu TV mu sa no na ene ye ne abrepa nkrofo nsa ase ho nsem nkrofo awade mu nsem a esisi wo mu e ma ni sisi mema no su sisi ma no ni nyina na ye beka wasem e wo mi okesa na se de medical kire mo dada ni lawyer for ma bempa na ene ye ba be ye adwuma no na eyi lawyer Jude Osafo adu amankwa e wo ha se ya na chambers papa lawyer fresh boy so awoni mu mrate mra you don't get it all in one package what you say nti unye bisa na wakamfo no na say woni nam say na gesi omo pepe ya ni chem si munya study what you say lawyer is taking so he's not up for advert or munya botre muka say obi ba fresh boys an ko be ne nam ho sa munya botre man pa ene e ba ne mra nti mo bia send me message me the lawyer on your left me no obi any lawyer on the left asem tie mra no na tie mra no mama what you say Sanso na lawyer boga ba ko pe America ni Trump lawyer ya ofi America basa hwi Delta sometime na bedu Ghana wodu Ghana obe no holiday na obe na adwuma no magina boso am na ba studio say lawyer umra no unim na America ye ncho school fees there but we tap into that knowledge lawyer Eric Ochidakon e wa ha New York lawyer papa do no office ya na winter no one America for Wall Street for na ye adwuma o o ti ase obeko na China for ne Japan for ne Korea for ne abrofo kra consult no wonya lawyer ke 20 mu amupe visa mu kronom ne ade nyina wo ba na lawyer wonya aboche wacheche ni nyina mu e de amam o mienu e na ebebo ama ene ye de dwumedi e de abra mama nka wo say dwumedi e de bro me wo case ananu origin zero ye ma no ne mema no aye de ye mpe apio ni sa ne de anu ohye no sa bre o make say wo de champs e wo paloma ho ana ko Chess Afrique na no o se me ye advertise don't worry Ghana business ye nya mo no adwuma ne nye na wo ko ba bi ti say eyi ba ku ye we Islegonia nkofo Hennessy ne Henneken Johnny Walker red label black label wo mu hwie wo mu bewu wo mu nim ye diabetes ne BP no wo je aboso no ye mpe bi de ye origin zero woti ase we de habama ani nubuna na aye esiche ketuwa bi na wom wo ye ho aduro wo mpe no rough bia top ever clinic so ye biduro clinic papa wo mnya abotre hwe so hwe wo yare ne ade ye scan ne ade ma wo ye oba na apa wo a ho na wo so do ani eche na tumi aboa ta bia eba mesha ene eduro papa wanum wati bia di Friday wo beko no obi ti bankuri tilapia ho so ho ana se we de wo be ya bone babe sister Sibra be didi wi a wo ye de an wo didi aka na ka ho so wo brand to me nidi nom tabia na nya hoden o madam na nwumre ye de me okay sa na abram no ye twa homra wonim ye ba na afa ye de aka ni nyina e de amam na ye bom case na so nkofo de bom case sakese ni nyina om de ababe abedum ye na ni nyina so e benya aboche e be kenkan ni nyina de munti ne wa o etu hu numbers so phone screen so a na wahwe na odi aba me okay sa na ni ye fa me vim lady ye na ne homra na ye mra meto aso ma o abutuan for yasam makwa aba me wo case na yasan landi bio na ye betoa enkrofo nsem o mo de aba o mo pese aloyafo ebo o mo se de aba o mo betime nya emu aye sanse nya obia na wo koloya ho a obenya sikapudo e de akọ enso aloyafo e de o mo abotre a mo be free consultation de ama o wa hu mra ne no so no wa hu ba bia mra no betime akọ ama o ene ba bia mra no emmoa wo na wa hu ba bia obefam ye case edi kan kra no obe o se okoto asasi 2013 eno to asasi o to no company bi ko awo na so be hwa we a osmeto asasi service plot o ka brofo ena ho ahwansuo kanea ene brofo mbeka mo de be convince wo de bebre nti ho ena okoto obie na mo ka chenso mbe ye indenture e de ama no e wa asasi no so ena otu aye na mo ka say indenture no be ye ready be bosumi nsiantem wati asianso oso atua asasi ka na anu ya no ye se wo ko na one company na kwa ko ye yi
akwa say the boy best start asase no koya another person so claim say no so ye ne dia no na ye dey na asase na ye mo dia meanwhile company no so ahye ne boss o mbeye ndencha ama na wo ma anye nje say ekosi koda na asem nyina ne say o munya mfa ndencha ne nhye ne nsem no o case ana oni case obetimi agina ba bia kasa asase ne ye ndie san so atua nenso ne sanka ndencha no die mpa na mo obi eya asase wura ye hwe nsem we na ye ntumi embobo hu lawyer ye musa na cheche mu mai lawyer ocheda koma me ehu mu aye sisei case edikan no obusa so o case ana ne sanyanka ndencha no asase no so awatua ka o mo hye ne boso o mo de bema no o mo fa ma no o case pa if you say under Ghana law untumi mfa asase ana real property emma obi a paper ena so nti anytime wa obi beto asase no ese say onya paper edeto so paper ben conveyance indenture is one of the basic documents obi o wasase watu asase bia no ese say onya nti se onya to asase won ho na se eni paper so a receipt no kwa no enchre asase no indenture no wasase no echre asase no description echre won ede asase no emma obaye echre site plan asase no eda eno na tumi kire say we eye media nti say besi na se nsanka pepa bia e wo so dia na kire say oni hwe ne mponya no nko a utie ni oba no kana won wo kire say won wato asase man kire say asase no krampo no won wanya problem with one paperwork sa now say wanya problem with paperwork emramu no ade anya wo dia untumi enton emma obi nti a kire say sa company we krampo no won ni tumi mpo say omoton asase no to asase no ema no enti oba no wo case na so oba no argument say company ni argument ye ni right say yeti asase no so oba yeti asase no so nti dia na be che say asase ye obi dia obetimi aton so what so ana so okuta won krata emu dia well possession according to the law possession is what take asase no so it's 50% of the law what's the there no so easy so be prove say ade no ya odia na so na nya obi ano te ade no so eye ne dia say o krata eda so na say obi ete so obefane ehun say kwan ben so no fire obetena so wo me kwan meme wo krata ebia no ye squatter ebi mpo ano ye license yama no kwan kakra say on tena sase no so for a period of time ebi so mpo ani ye dia lease no according to the terms mpo e wo mu no nya de obetumi mpo aton ananse ediama obi foforo into the first so teso keke no emma no nye asase wura so nya krata edeto so okay yo Jude mamemra ho mami si omo yese nko mbema no alternative asase enko onye no na o se da bi afi o se omo fa ni sika ne mana eno so akoya another problem obi se o de court kra we de anya de Ghana court kra de obi abefi won't forget na case no kra o case ana me the only there are questions as I say me busa answer first of all only obi auto asase obi ho it doesn't take 6 months to draft an indenture. Until obi catch us say be the indenture be ma in 6 months no. As I said, odwen ho twice. Indenture it is between wo any lawyer and only parko no oton ama no ne lawyer. Na say o pese oto asase na ehun ma asema. As I said, o call lawyer ho. Indenture no ewo mu say only parko no ton asase ama but indenture no ideally say wo ton asase no o make sure say indenture process no lawyer no wom and our lawyer no and a draft indenture na ma adenti na hu hia so the lawyer bam ye be sisi wa na o ton asase a ye wo nioma bia ese wo yansa say o ton asase a first thing ese say only parko o ton asase no wo ne ho no e ne dia betime kwa banse enya ne dia ne dia and there are processes to check say ne dia na enya ne dia ne dia kwa bia na de akoji loan nti o de asase ne ho documents ma say bia me land title ni me indenture me GA ni site plan e ka ho ni wo je site plan now the Lands Commission now koye searcher onu akwa ni din eda asase no ebe yi pie and also to just say
dia odi akoji loan o baby a bank ensa da so a ebededi nti na che se bank de ne sa to so oni kwan se oton na ever say we say dia o say problem ne buy no o man ka chen o ma ja to say oh ade no problem bi aba ho nti e be ma ofoforo ne tie ne say asase a me ne wo kon ho contract no ene asase e so wo se wo be ma me plot bia na me se me mpa untumi enforce me because already no we breach contract no the contract was on a specific plot of land which is plot A no inti me se me nje plot B na ne se wo ye ne se udi misika ma me na uti anye na me san so ka se me do be court so a o how bia wa ha me no court no be he na ya san so ama we tua sika we tua damage because ne wa no say on we tua damage na e che say injustice aba sabe wabu no kwasia nti obetimi mami wo case obetimi agi asase ni tika na otu aye no afa obetimi asan agi damage che so how bia asase no a company ne dia ha no bia no o say 4 years ni na service wo di sika osika ato bank 4 years na nka interest ba so anka yesen okay nti usually bibi sa obi agi osika se ode ya ade na wan fa nya ma no wo de kokote se obusa se ope enfaso wo so na usually ne tiene se enfaso no e bia Bank of Ghana rate na ye di susu enfaso aye de beto so amount because as can one farmer na ka o de bibi papa ana asase na da ho no kra sesi anu se obi foforo ton asase ama wo sa area no mokra sa bo no wunya na eche se sika no heading wasai no it's true hello Anaa obi o de ka ho go bibi a me de ka ho me blemo ma me ne se when who paperwork and sign out asase if you say Ghana ha na nyensase ni nyina ene ya register nsase be bre o ho no ma ye ni title e wo so especially so concrasia but omoton ayeye ye ton se ka so ade ne ade nyina bebre wa ye register ho no ma ye in fact land title registration mrano PNDC time ene pass ye say wo asase a na ko register o title eno na ma Ghana for crampo chase here so one register one title naka before that no one register cra enti asase ahoro bebre wo ho me ameti hair cry no me papa no mo asase a yen register e wo eastern region or other places so nipa no sa kasa or ton asase ama anaza wo to asase na e bi ho no mo ye twa asase no wie ansa cra no akọ he no ho se o kwa koye indenture ntubo ni akona Otoma oni paperwork biampo odeba ma oni paperwork I see allowed adena enemremu yenim se PNDC emrana ba ese ye betimi aye land title e wa asase no onkoye ansa na wa proceed to sell emrana nya compulsory enya force se okoye but a protected one kasa so be ko register sankasa si we se sanka ye crofofro so abrochire ne ya ye obi a friend no title agency Unya de atase no address e share so pe ebe ma title report obi a won ni asase ne pen no ni din beba se ni osi ton no breben o ton no e kai wo ho mortgage wo so a bibia nke be yaba ye ni bisa aha no krampo se obi ma asase na uto no the title no ka ho a obekọ land title obekọ hwe no kra no obi foforo nso register the same plot into asase hu asem Ghana de edio how be breba but ne meka wo case we mu an se esan se oyes otuaka so pesa asase no won ton man na ayi wonum aka se asase no won tumi mfa man no biem won de asase from man no owo opa obe accept new one na on the man no but no opa enye hye bi mpa na eno ye better sin en goto no se onpe no pe nianka osusu ye se no na ye ne dia ene one breach contract no na obetumi esi for breach of contract ya na was still awudu so awohwe me wo case na obi case na lawyers ama no ho akwankyere ni tia futu owuti a ebetumi aboa opi se wo de kokoto se wo ye bibi for wa wonim se beboa ama wetumi afamra kwan so age wasase se de jude kan no bia ubetimi enya wasase wenya mpatasika se de lawyer so kan wo case bebre enti obai na wafa no eyi de otoso mienu no oso ono so 2005 no ne abrantie bi tenaye one tena be say 2 years na abrantie ni tu kwan ko Congo
na oko Kongo abrante no so oko ya ape na abrante na adwuma ekoseye na adwuma ase mom de ni communication kwan ya na ofa so no ne twetwe nkomo no na de nyina emu tete nti obe nya no eno ya de na so be ma na ibekọ no o hye ne bosa mewa ho nti 2 years na be ma no ko ya onte ne nka nyina na obe so to ho ade plaster fam baabi waka na no atum se be ma bia ebe pemia ase kwa de kan achi police my engage not wo sa say 2 years bra beba enti ono so yire no ho a bra yi by 2 years ana obe pa ne chose oh fa cheme na o how bi na ba enti na mentumi enya ono afa yenkohwe a be ma na pata no ma na asase no bi fufodi na e wo so echire yo se ne obeboa no se de ba bibia betimi akoyi no to asase fufo no mu see store dan ne ade no obe itim na wanwie na be ma na sa ko Kongo bebi okoya adwuma no and oba na te no ho asilo still also on worry no o sister no wan wie nti ono a oba ndi ni sika hye mu wie store ne ade o ho no ma na be ma no friend say obey pa baby fa to freedom na me kra me mpa obi o me mpa obi o ya dada menya foforo pa alomo genge menya nti pa baby fa kra na cars na wo fi ho no o de fa ba kon me de pata o de aka nde mani si wo na to free fi o obey busa say so worry ya ke bia mfie be de o ho atwam o wo case ana no Jude do am kwa mama musa say mama we case and sister braya we see the time nyina for you know na say kwa watra 40 ai bi o kra enye ye o case sister Ghana has say o brabia fe no breach of promise to marry na che say wa she obi bo say obe ware no na wan ware no na sa breach of promise to marry no before and obe buy into play no say first of all we say wa she bo say obe ware oba no o share no bon opine so nso no otu ehu anamon bia na o hwe sa case we a oba no ye share ne bo ono so pine so enu nti 2 years a be mani tu kwan nyina no wanware o twen no mane bae na o hwe so be mane bae no ati ase se waye no boni nti enu po emmamu why any boni incident wapata no na the problem here na issue wa ha say ne say impata no the man that is a dino any stores no na the man no pese sisia otu original na ne obebusa oba ne say ode ma ono why na wo ho once a obetumi prove say ode ma o say umpata de no nye de ena ode ma o say ye umpata de no wo so oba na sense we tu anamon edi ni sika ashem ewie stores no so apart from say we stores no so no o nejuma papa bi ya we jai e de hwe stores no nti wo ka say o je fi ni ho na otu ni fidan no asesi ano e den na o pese oye na che say court ambe mu na ampata ma oba na antini mu na che say serious injustice na ebe face oba no nti o hwe sa no ma we na to make us oba no o case pa na but o kan emre bi say breach of promise to marry no eye adwuma pa but eye adwuma tia mema nko ana so obi so obema bi so betime de oba bi akokọ te emme no ye hyehyɛ say oba wa a contract is between two people. I don't see me who are the kuntia wa hye me bo na oba so hye bema bo say oba wa no na obema no tu me ho anamo ebi o hye na kotu ni ade wa boka na when aware na ma so say ono so to me eteki no na wo court enya oba nko ana enti we say Ghana court obetimi de court ben because say dey abrante ni ha o obetimi afamra kwan so oni wo ko abrante no say oba Ghana no abegine dan enti oba Ghana nko ade say obetimi akokot wo Ghana ha say enti oba advice say mo ntu ansa so oba no yeso obetu na ansa no de na kokot ana obetimi de na kokot kran ansa na abrante na ba obetimi de na kokot ana opa obetwa abrante ni say obetumi asori aba say oba abegine nko ade a oba ha ni ahwese ne ebe Oshedako we wo case and me was serious issue with this case and a coming kwa only case pure and simple e wo musa Ghana emra promise breach of promise to marry e wa had but me first say emra we emra British for no de agya yen a as say analyzing a year America for won go beyond that law nti America do mo twa sa emra we nti Ghana ni bi ti America na so ne Ghana ni oti America won netie na se onwa no a
na so one ne da sorry one nim Ghana one nim ukrom ho me ba wo hu awo e dey me na me nsa nyina frostbite na me ne be ma betinam wo bu atopa anya topa ketwa ene abrochefo mutimu den no na ni nyina na obeka chem say breach of promise to my motwamu a correct now na Ghana also ye ntwam now in the US no you will be a friend of common law marriage a few states they recognize it so oba ni ben matna as a yire ni ekun for a long time but no monye ho de Crobit is Pennsylvania common law marriage na so won etitimu a ye fa ne say sense matna che mumie no nyina ma affect obia life no enya de a exactly ma obako eko keke now sir emra we say promise I mean breach of promise to marry a dangerous ma obia o twempna e o Ghana e say unya twempna pe no wow nim sweet nonsense a nipa twempna oka edipa bebre hold ma me entire amra me ko school aha ohu oba krampo a esunti wo say maware we are my sister in Christ. We are my fiancé. Because one come away na on tiasi. Ude tun ne kuma so tama from day one. Na ni chima ya mrama o. No waje mama o. Ghana ni ba ma betumi hu oba ne. Or say ne pa say I love you. I love you say. Who tete ya. Who me wo he friend wa love me. Enti so okay say. Emra na champion pa. Say so hu sa emra no hwe sa nya say ade money beba ni patrim. Enti so I can say breach of promise to marry there. Make say member no fa ehu oba na di kan o manage ho me pese me waro. Enti no say promise no cramp a oni no nante ye a o kan sa no. We be hold obema no responsible for that promise na. No. Na bia no na wonu ajudu so kan no say unim say wonya ready a lawyer unim. Say oye be ma na unye wadwe say obe ware obi. Oye oba o say ma no so ye wo plan bia yes nomsen. Minim say terms change there. But first yes o nomsen ye konom no. Just o ye boga say o lawyer wo fi abrocha be. O dollars. Unya nom. Oh. Eto la ye no be me ba na maso me na for number 3 na ye ko bia chesa free ko champs ah ne na mu the night nyina to ba yes o baby eja say oh the excuse more excuse be ne adwane de bia bedu sika de bia bedu sika time ya mislead one mo nya just oh mewa ye dey say for trim kakra na wa de enti no me position ni see how long won atena but all parties say generally na kasa law no nke be ya yentwam sa breach of promise to marry there be ya yentwam ye betuma turn into common law marriage by saying so oni akono atena che no one bobra bomu no one hold on who out as husband and wife there any emranu who say shatawale ni shatamichi omonyo omo ade de but obi ni sasa oba ni okunu omo na to no say shatamichi ana shata betime de ba akwa kokko say ase by construction no oh abaye yire abaye so ka so ne nanti bi me wo so ma ne de fata yire sa pepe na ye tu egumu an say breach of promise there any obia ne boy beja na ansa ne ga beja ne bia no obetumi ayusu sa emra we say o ka san ka obaware me and wanware me Jude remember beje or battle but yanko commercial break emra no ya Supreme Court ruling be on common law marriage nti baba beto asma me ka say me wo case ana na o hwe no your live Adom TV so ya ba na ya ba hwe say den say no eti onim breach of promise to marry lawyer say on tiase Jude tiase me support Jude ya mamra no wo ho sebe wo hye nkwase abo a ube tua ho nkwase aka ya ba sisi a Tiambo sama makwa babio mi wo case ana na ya san ba mo fan che se ase eja mo ho che kakra na asem no so hia entu tweye a na ya da ase pa se wo tweye on se lawyer sam ya ti ase se oni be ma twemp na be 20 years kra obey waso be yeshi uni case o enti ji so wo hye obo na lawyer Jude do ma kwa pese o chechem bo hye kra se obe ma hye ana wo ba wo hye obi a ebe ma onipa betime do akokot for breach of promise to marry se wo hye no wo bu bo hye no so obe wa no na uchechem se bibi wo ho no ma sa bo hye ne be ye bo hye betime agina so bo hye no adene say at a time ma obema na hye oba no bo no onim say asem o kan oba ne beji atum
etu anamon bi na okaye no so oba no ejina so etu anamon no nti wo say oba no number 1 wo hye ebo a wonim se ebo we de me sha oba no obetu anamon okay na sa anamon no obetu no nsusu no ese se sa anamon no so ese oba ne tu anamon no na at the end of the day no se when jina sa boshe ne so a eho no na oba no benya case but the same thing so apply the other way around say oba wa hye be mabo na enam sa boshe ne so nti wetu anamon okay nti like obi be ka say oba ne obema de omukọ dem a ana ukọ ye oba bi like say dey amema mo ka no third party bi ni obi kura wadafo bi na kama oba oni oba no be kwa kwese o mepe ona say o daada no a na mpa sonso boshe de oba bi betimi aka say wo hye me bo wo mpa ne so say oba wa me oba hye me ka wa mienu na opanka nwumi no akofa obeti pe pon na sebe obi hye obo e wo dem a say oni adansefo nti eno no be da pu boshe no say ye boshe a wo dance ni boshe na ye boshe no so ese utu ho anamon na sa anamon na enye se mobekọ dem akudi mpaso ago that is not the boshe a me ka ho that is not the anamon to a me ka ho asem nti anamon no should dey anamon na okay se wetu wa mashe obo se me ware e bia watu akotena ne dem ana nti wetu abetena me fie one new aduane amame obema bia ba bese ope a bese 2 years or 1 year obema bia bese ope a o se won peniso eno de obeti megina so ene se ka na lo awun shege bia boss ada we are sure not that I can aha that is a legal answer not that you can remember it is possible say what should be boss say ma show be boss so any me nye oh yeah de she me train sign ba wo say na ochedako ka say any say fast ade any serious the issue is say what share na adwin any ne wona komem but emranu mumfa de say ne tie na esiti you see emrana tesa nanso proof no difficult proof no difficult fanesa so bema no ekofie de nsampoko hu obusuafo so me pesa me yimi hu adi eno de we e boss okay no be chia mama e ensanka ho ba be chia oh ma minipo be minipo mu eno nye e boss enti no oh be chia mama no ka chia mama so be mi mani je no ho me ne wo ho me wa no enye boss mewa ne be hu e wo bedwemu dia ene boshe na ba wasa so nya dance okay yeah but so me no na wo ne de eno ye kan asem ye niema ye ko invest ye ne ya na fe do baby no wakonyo bi foforo wo ko ware na me se David mempene because me no wo school nyina no me ne Michelle but that eno na me ne emra no anya dwe no enti so breach of promise to marry no me gide se eba court animu anya de abeka so bia wabeka se we breach enti ye di amount ye be hwehwe mu make sure se niema bebre sisi wo ba se na Jude ka bu on ma watu akotena ne dem na se de Ghana girls no omo pepa rent kakra obetwe enti wakotena be ma ne dem jeans akase obeti nnuane akase obeno na be ma abusuafo aba ne namfo no mo ba weekend wo che kosua che nam che eyi enkwan akase ni nyina hondumi na wo hyejade na wonsa nyina jenei ekowani enti ni nyina hondumi vanye case o refi mpo se be ma no so tua danka ebi kura mpo no tua danka so tua danka eduane a o no akono ani sika no de tua o de e fa ye ma no eduane de fa lawyer e de I can attest to it. Say Ghana ma, aduane de fa mema no oye. No, what can there? Ye can mema no so de ama won. Na emom. Wo. E bia be ma mpaboa ni ade a wato bag ahoro a wato makeup ahoro wato. No obi eja. Oba no okoda yo no kwa no okoda. Wato. There be na lawyer. Nyina no. Ono so anga se no so promise ni bia na. Say obi aso ma ne so ochebo. The fact say oba tu any be mate no entre say eye be man nko a na ye to ni advantage oba no so e bi ono so to ni advantage in even a bigger way so be saving rent sika eni ma nya rent nko ani ma bebre
Until I say we share particular circumstances. Me patroni abusiafo mo hwe screen so numbers bi ho frɛ na o issue bi say na o issue fufura na emusa lawyers ma ho e betimi afa calls na few of the calls na yen say e betimi ayi wo question na no ma ba bunti ase say the lawyers say to yefuno ma no we mo yen ya hwe yie say owo emema no so munya abohye bone no amo hye no there were other cases but a brain to me fa mo cases no enye ma mo but yakopon ya adom ne odedom ye next week other complaints na for their bema lawyers abua na ya boa na ye yi sansem ni nyina no ti hwe screen so na number na ho no o de atoja na lawyers cheche mu say Supreme Court e de ginaye bi aba na ginaye ne che say empen dudu a wo ne obema betna monye mo ho ade no untumi ne ntena mfie du mfie duonu mfie duasa still wonye oba wafo wonye bema wafo nti de obi ne yiri gyae a ombenya no wo no a wo ne bema ne tie no untumi nya ne sa mame fa brapo good evening. Good evening. Pacho ka se free him. Pacho ka se free takwa ha mame busa question no na ye Pacho my question is me to asase e wo bi ho na asase no for the man na ye wura na ye den na ye wura flat land Run it, say. Ensure. Yo. And see, what they are saying, Mom, Peter, or the man, minister, while rented at their mammy. Until, sir, mine for the bad sinister. And a coba said, let me present me sit down. Mine is assassin one Toma Minter Media, just or Toma. Now, besides what Benjamin said, but 200 million. On tissue, I was one tissue. And they say, no better who say, I'll bet me a sit down was so an answer to me, Anna. The person who said, I'll bet me at any time, and answer. I rapport where the lawyers, so many of my so pocket lawyer, monsieur. Omo obetimi aje wo ye bear license obetimi aje o de amount set na so keke o ye tenant o so o de man rent so obetimi aje wan fa ma so obesi down so ti amu contract na mo ye na amu hwe ni sister Coast good evening o hi mpacho o frefi here yo Accra mpacho ye ntie o question no yo me pacho say the question is say many obiat na bear say 5 years. Now, only no this year for bad be looking. I was your friend now. Oma be looking. Be even crowd the ring is so. I come. Oma looking and say I hear Juma. Emma, be manem. I was your first to send and say Oma be looking. If I tell me cut not there man go because man means saying Adom and only say I wanted them here. Yeah, me ho ade chat. Okay. Then why you not there man no or your master ni ama basta ni ade. Eti ni wi ye na say say ni say so mo be ye no. O se me go ni ma say atre na busi afo say. Yes, I'm funny. I'm telling you, I'm for business. I'm to not say, to me. And why? And the Bajo, as it goes, oh, 250 and answer saying, one of everyone, as I don't know two. Yamama, there cost no more thing. Yamani feel. Okay, and there's always a who say, oh, okay, city, I bear man, and answer only case. I want to not call on a crowd. Yo, mama na wase mama fa ke do mi wi ana lawyer be you question and why sister Coast ke do good evening o that's okay papa September what do kuma say yeah that's your check kuma say for money aduma ye what yeah that's ye neji said o say ye aduma no pa nya men shira yeah that's it na that fear no problem ketwa bi na problem no e second be say me carry kia na papa no e boy kakra mimi ababa ko one obi ware na e baba ko abam na bibi won nsam kakra enti eda na mo mutune ya busua de
ana nche kakra na plot baako da ho ana oba na si dan die si so no o si da no e oba ni din mu na be ma no ma ne ye ne se omfa be ma na firi mu agya no abofra baako o firi mu ye to na firi fie ho ana dan no so oba ni si ye na busua no se onte ne ka eye e ka na obet no bia onto firi dan ndes e da no mu je tren nsem kura o ma man bibia sa ma bofra ni bibi okay bi busa se e no ni case no mo betima ya ho bibia mai aboa na so mo anyi ma bibia bofra ni bibia yo ai bra kedu mpacho ya tie ye be ma emu no lawyer Jude mpacho ya na wafa kedu ni abai case amai lawyer chida ko ya no wafa sister course dia na ma me ko Rukaya good evening o Rukaya good evening at saying aha mami o case na me hwa say dey tie me pa ke Adom na ye tie o because I keep my do the anomame. Was it the sister and banner? First of all, Banu, a dino see we bush assassin so dear. A mistake, pa and because bush assassin and yen Nikunu, a dear. It's a Nikunu into me, fem man. Into a canoe, a bushana say, or Mubema, what trim waticano. Nequinus, Nequinus, Nemum. Papa no one share ne banu dear. Who call your Children's Act, Matrimonial Causes Act 1. In the Children's Act, Section 2, say in every situation, the interest of the child should be paramount. In THS, say, near Bema akolanu, ne huatono, akolanu, how be a man is on a who here pa. Between Section 2, 3, 4, 5, 6. It is clearly stated, so say, as a parent, no, that is of the Children's Act, no, you have to take care of your children. They have a right to education and so many other rights that are enshrined in the Papa ne wu. If Papa ne frimu, if Papa ne frimu there, that one ne mama, akola ne mama, and there was a ocean. Enti papa no ejapade e bi e wo abusuane die mu no papa ne ejapade e wo abusuane die mu papa ne chefa ese se e de man no eno ese se eba ne ho no na eye ejapade e abusuane die ne ba ne die ni mu pa dia ene omuntumi entine mu sa enfo mu sa nto so na abusuane mu na e be pa mu cho se we de e omo mu ba ti yeah la yenko sister coast dia no se be ma no hwa akora no so aware wa hye no bo no de bet na dem mu ise onye den na sister coast say ono ano tu fifie ho efise na be ma no eye emasam be ma na anka se onware no amso so wegu na nim ase basen ko tena ho na ko da so ne no ho no mo a enka medwen sanka yesen se otu ifi ho no se so tu fi ho ni ntino be ma no betumi aka se me de se menka se menware wona wose ompeme ena but akorande o so bane de ene emramu no once a ode akola na ba no emra ema ho kwan e kire se parent no abehwe no ono ye custodial parent in fact sanka ye America oni obi wo ba ko a under the Child Support Act no 17% of income eba kola no ho na America for me you mo be diploma asem simple as that aye mienu a eko 25% miensa 35% the more wo no to aso eno kra pona ye wo gross salary enya wo net enti no
enka next week unim ye beba asasem no so because minim say child support abrochenti Ghana for member bebe wo ntumi nko US biem ya bo mo te ha eso mu di boga asem ha so da ho enhye da akola di ebedi 21 kwa kra e ba be gise kanu we wie kra mpo no ko retirement kra e be gise kanu we di 100 kra e be gise kanu fi ho abusia boy di mo case ana besia na e bre na wie ba ye fast da emma origin 0 and san ayi apionim ne ade ebi nim we papa we no protect wa koma no ne ade na boa top ever clinic se bra ne ehwe o ne mo awo apomode ma mo pa wo fibroid cyst agemo aboso nyina no yetumi ahwe tabia ba mesia no so nya kwan anom bi ti wanum pa ma odidi kama pa say yes we dey baba bomu di bo na mo say yes bo no so ye adwuma omada ma na anwume ye dey mi case na e dey bro yen fast da ema production team no Michael Apabila research e dey my ene afi directors ene ade Ellen ene boa production my cameraman ene ade na de masenansi ade sindankwa aboaje ye boa Casper ne mo amaka nyina nyakopon ehyiam unim next week ye behia na biejafo no ye bebem na nyina no ya to aso e dey amamo nana yaw e wadabaka nana yaw thank you for the hair. I'm loving all the hair. Uni mochna kwam na idan ya yefo kwam na e mochinkwa yakopon insha wa ware no eso ya baba ne nyina abeboa ya se onyankopon insha e di amam yakopon ya adoma next week e behia